donc njyewe nzagerageza gukora ikintu cyose muri kumugaragaro mu muco. Minister Alexis Gisaro aho harimo kuko iyo ugeze kuri uru rwego ngezeho tugira ibindi bikorwa. Imuhira TV gihari ibyo ni easy nindi nteruro iziyongera kuri CV dumukongomani murenge ku mutima ndashaka mani ibyo ubona si byo gukina. Okay, shuti bavandimwe turabiyegereje. Iyi ni Muhira TV, reka tubashimire mwebwe mudasiba gukurikira ibiganiro byacu kuko bisanzwe. Uyu munsi rero muratubona turi kuri kamera hamwe n'umuhanzi Galas, mwese muramuzi. Iyo bavuze ngo Galas kumva ko bavuze umwana w'umunyamurengesha. Rero turi mu gihugu kuko mubibona cyangwa se kuko muzi ko Galas Keja akunze kuba ari mu gihugu, rero tukaba twaje kumuramutsa. Tukaba twahuriye hano rero mu gihugu ca Kongo mu mujyi mukuru wa Kinshasa. Rero niho turi tuhuriye n'umuhanzi Galas. Galas turakuramukije. Murakoze cyane Mas, nishimiye kuba ndi kumwe namwe mu kiganiro. Nibyishimo muri make kubera ko ni n'ubwa mbere gatubonanye natwe. Abakunzi ba Muhira TV batubona kenshi mu biganiro ariko ndakeka ko bari bazi wenda ngo turaziranye face to face ariko nibwo natwe tukibonana, so nibyishimo byinshi kuba tubonanye bwa mbere kandi tukabonana tugahurira mu gihugu cacu catubyaye. Urakoze cyane. Usibye n'abantu arigen kubera ko dukunze kuganira cyangwa se dukunze kurana ibiganiro umuntu ahitagira ngo turaziranye cyane natwe ubwacu kuko umuntu yabo tuduhura nabonye nyine nkaho wogira ngo nsanzwe nkubona umunsi ku munsi ariko bwari yari inshuro ya mbere bitewe nuko n'ubundi communication n'ibiganiro dukorana umunsi ku munsi ni ngaho tuba tubana. Hanyuma rero wenda nubwo nyine twavuze ko ni ngaho twari tubana, so hanyuma ukimbona appearance yanje igihagararo wabonye bitandukanye hehe nuko usanzwe umbona cyangwa ntatandukanye? Kuri nje nabonye ntatandukaniro ariko amaso y'abantu aratandukanye. Ndibuka twabonanye turi kumwe n'abandi bantu umunsi wa mbere bo nkaza numva bari kuvuga ngo bari bazi nguri munini cyane, abandi ngo bari bazi nguri mugufi, abandi bari bazi nguri muremure ariko ndakeka ko nje personnellement nta cantunguye bitewe nuko hirya y'ibiganiro tuzaduhamagarana ku ma video ko nari nkuzi bihagije. Wewe hari ico wabonye kuri njewe uta expectingaga? Ayaye tana kimwe gusa ico nabonye gusa nuko tunganya ikirenge. Kubera ko nari nzi ko wenda wowe uri nkamuremure, wewe wenda ufite ikirenge kinini ntago none nasanze ntabwo nshobora kuba nkurusha. Nazawe kabisa. Nibyo. Urakoze cyane. Hanyuma rero kuba twicaranye hano mu gihugu cacu mu mugwa mukuru wa Kinshasa muri quartier ya Gombe niba ntibeshe, wumva biguhe ubyiyumvamo gute? Kuri nje ni ibintu binshimisha kuko sinigeze mbigira mu nzozi zanje. No mu biganiro nagiye nkora mu bihe byahise narabivuze nabigarutseho. Kuri ntabwo nigeze ndota na rimwe kuzisanga Kinshasa. Ariko imigambi y'Imana ku mwana w'umuntu aba ari migari cyane irenze ubwenge bwacu, ahubwo hamaze kuba nkaho microphone oya ndi kwegerana ndazirikana. Imigambi y'Imana ku mwana w'umuntu ni migari cyane ku buryo akenshi izi zinyuranye n'ibitekerezo by'umwana w'umuntu ku buryo bya bindi natekerezaga ko Kinshasa no hagera mpagejejwe n'iki cyangwa nje kuhakora iki, ariko muzi ukuri nkuko wabigarutseho muri introduction hamaze kuba nkaho ahubwo ariho ntuye. Ndakeka ko mu minsi iri imbere nzoza ko haba nkimuka nkava muri Kenya kuko akenshi nsigaye nza hano. Urakoze cyane. Ntiharaba cyane umuvuduko wenda nihereyeho cyangwa se kuko abantu tubizi twumva umuntu wagiye Kinshasa tugasa nkaho yagiye mu kindi gihugu, tugasa nkaho yagiye mu mutekano muke. Urabyumva ni bizoba bimeze gute mu gihe
kuko umuntu yumva ngo yagiye Bujumbura kuko yumva yagiye Kigali twumva ni bisanzwe urabyumva bizoba bimeze gute mu gihe abana b'abanyamurenge n'abandi bakongomani soza tuva muri Amerika ukumva ngo garase karubaka inzu muri Gombe ukumva ngo kundubaka inzu hehe urafiringa iyo mood ukumva izaba vuba so kuvuga ngo izaba vuba ahubwo already irahari ahubwo nuko abantu bari muri diaspora cyangwa dutuye hanze y'igihugu twagiye duhura n'ibyuka byinshi birimo amagambo y'urucantege ku gihugu cacu kandi nanone bitewe nuko igihugu cacu cyabaye mu ntambara igihe kirekire wumva ibyo bintu nyine ukumva ko ari ukuri ariko tuvugishije ukuri uyu munsi nkubwiye ngo uje kubaka inzu muri Kanyabayonga za Rucuru na he hari intambara no bandi kukubesha ariko Kongo ni ngari cyane ku buryo usanga hari intambara ahandi batazi donc bazi kwiri kuba handi ariko bo batuye amahoro biriya wari uri kuvuga rero ngo nimba hari igihe kizogera ugasanga abantu bari kuza bakubaka ejo hari abantu twatwicaranye ngira ngo nje nawe harimo umusore rwose uri kutwereka inzu yujuje ahantu hano muri Kongo hari abafite amazu buje hano za Kinshasa hari abafite amazu bujuje Lubumbashi hari abafite ama business already birahari ahubwo nuko bitavugwa hakavugwa ibyo rucantege gusa urakoze cyane uranyibukije hari undi muntu twavuganye nawe aravuga ati iyo abantu bari hanze cyane bano banyamakuru ndetse noneho akagera n'abandi bantu banga igihugu ndetse n'ubwacu dufite bamwe bumva ko tutokwisanga muri Kongo k'abakongomani aravuga ati tuzadupibiriya cyane ibibi kandi hari ibyiza byinshi mu by'ukuri byarantangaje kubona umwana w'umusore iyo mvuze umwana w'umusore wenda n'umuntu tungana ubwo wenda mvuze ko ari umwana nanje ubwo naba njabwira abantu babyumve aho yazanyereka akavuga ati dore mfite ibihumbi 80 mperutse by'amadolari ko ndagura kano ka business nujuje inzu ifite ibihumbi hafi nk'ibihumbi 300-500 by'amadolari kandi ndafitiye leta ituzaniye ntaguciye mu ijambo ico kiri mu bintu byahejeje Kongo mu ntambara bitewe nuko Kongo ni nka Amerika yo muri Afrika ni donc Kongo ifite itandukaniro n'ibindi bihugu byinshi bipakanye ndakeka ko ari nayo mpamvu bagiye bayigirira ishari ugasanga bari kwiteza intambara kuko yaturanye n'ibihugu bitari kuri level yayo kuko urebye byibuze Kongo yakagombye kubipakanya nka za South Africa cyangwa n'ibindi byibuze n'ibyo bihugu woyikompara nabyo ariko bitewe n'ahantu yisanze nyine kuko kurema kwimana isi ntawe bayigiriyemo inama yari ifite impamvu yabikoze gutyo byayiteye kugira abanzi benshi bitewe nuko imibereho y'abakongomani n'imitungo kamere dufite n'uburyo Kongo iteye muri rusange ubugari bwayo n'ibindi byatumye ibihugu bituranye bitoyemera kwigira amahoro icyo nari mbivugiye ni iki ngiki wari utanze umufano wabo mwaganiriye barakubwira ati mperuka gukora ibikorwa wenda by'ibihumbi 80 by'idolari gutya na gutya tuvugishije ukuri uri mu diaspora utuye muri Canada uraza kutubwira realite y'ubuzima namwe mutuyemo kuko iki ni ikiganiro turasharinga buri kimwe hano njewe abana b'abanyamurenge namenye bahaba ku nshuro maze kuhagera uzusanga benshi bafite utuzi bahembwa $1,500 ku kwezi hari n'abageza 2 cyangwa 1,200 noneho ugasanga nk'aya mafaranga ahembwa niyo nawe ushobora guhembwa ku kwezi kandi wewe harimo imisoro harimo n'inzu wenda zihenze cyane n'amabills menshi ariko ugasanga hano tax ninki hano muri iki gihugu tax ninki uri kumva nimba umwana rero tungana ahembwa ayo mafaranga urumva kwiyubaka na level y'ubuzima bwiwe ntahizohurira n'iyawe kandi ari wewe mu diaspora bimeze ko ngifite amafaranga iyo wahuye wagize amahirwe ukagwa mu kazi keza n'ibiki habara amafaranga birumvikana nk'uwo mufano wari utanze tuvuge twebwe wenda ushobora kuba ubona 1,500 nyuma y'amayinga 2 wenda ku kwezi ka 3,000 ariko izo 3,000 wumva ko ufite 3,000 ariko izo 1,000 cya hano kiraruta izo 3,000 cyane kubera ko ico 1,000 cya hano urashobora kuja guhaha ugakoresha $50 mukaba mwohaha shopping y'ukwezi shopping ariko iriya mu gihe ufata $400 500 akaba ari uhahisha urumva rero igihumbi cya hano
kiraruta 3,000 ziri Yeah. bita byumva kabisa uwo mufano warutanze Kongo yapakanye n'ibihugu bitari kuri level yabyo ni nayo mpamvu bitazoyiha umutuzo mu buryo bworoshe ariko hamwe n'Imana byose birashoboka ndakeka ko takitagira iherezo. Hari akandi kantu wenda ngira ngo twongereho nubwo tuvuga ko Kongo nta kibazo ifite yego ifite ibibazo nta wavuze ko nta bibazo ifite ariko hariho n'ibindi bibazo umuntu atokwirengagiza cyo kimwe nuko n'ibindi bihugu nabyo bifite ibindi bibazo byabyo. Nta muntu wavuze ko nta kibazo niwe mufano narinde kuguha ndakubwira ati uyu munsi turi kubwira abantu ko igihugu kimeze neza tukabashishikariza kuba bogaruka bagatura bakubaka ntabwo twokubwira ngo uje kubaka inzu Kanyabayonga kuko hari intambara biraza ariko icyo dushaka kuvuga ntabwo ari igihugu cyose cyarangiye ko muri Kinshasa haragendwa ejo nariko ngutembereza n'amaguru ngira ngo warabibonye hari uwagutunze urutoki kandi twaraye dutashe saa 9 za nijoro twaraye dutashe saa 9 za nijoro twatembereye tuja mu mahoteli n'amaguru tuja mu mahoteli tuja gusangira n'abandi bana b'urubyiruko bari hano nta kibazo gusa ibibazo bifite aho biri n'ahandi bitari kandi mu by'ukuri iyo byabaye niriya bishobora guteza umwuka mubi n'ahandi bitari biri ariko ibyo ni ibintu biri rusange mu bihugu byose ntabwo igihugu uyu munsi ntiwohura n'umunyakenya kubera imyigaragambyo yihangana ntinya ivumbi cyane nta kibazo donc yego narimvuze ati uyu munsi ntiwohura n'umunyakenya ngo kubera imyigaragambyo iri mu gihugu cyabo n'akavuyo kakirangwamo muri iyi minsi ngo ahakane ngo si umunyakenya ariko twebwe ibibazo byacu by'igihugu cyacu byatumye abantu badushishikariza kumva ko kitakiri igihugu tutagomba no gutinyuka kuvuga yuko tugikomokamo ariko nkuko abenshi bagiye babivuga nimba ari umugani baza bakoresha abakuru ngo nta wanga konka nyina ngo nuko agwaye ruheri niko bigomba kumera kugeza igihugu cyacu gitunganye kizaba icacu kidatunganye kizaba ari icacu n'ubundi urakoze wenda ukunda kuza ku bintu by'amaspace cyane nje nkunze kubijaho cyane aho tuganira n'abandi basore b'abakongomani bakavuga ngo wowe ngo tuwogera muri Kongo ngo wogera muri Kongo ngo wokwama bagutwika ariko turi hano turi muri Kongo turi Kinshasa ariko kandi twavuga ko hatari ivangura hariho bamwe bafite ivangura hano muri Kongo ndetse no muri Amerika barahari ni bene kuko yego hari utubazo bitewe n'imiyoborere wenda idahagaze neza nk'ibindi bihugu ariko ni wacu mu by'ukuri akantu nakunganira hako bazavuga ngo ijisho ry'umuntu riza ribona icuzuye umutima wiwe donc ibitekerezo ufite mu mutima niko ijisho ryawe rikuzumingira ikintu runaka uhaye ureba dushobora kugenda tukabona umuntu njewe namaze kwisetingamo cyangwa umuntu yambwiye ati uriya ni umuntu mwiza kubera nabijanye mu mutima wanjye yaza seka nkabona seka neza yavuga nkabona avuga neza kubera hari propaganda hari uwamusasiye mu mutima wanjye ariko wewe udafite amakuru wahagenda umufano wasanga afite nk'inkovu ku jisho ijisho ryawe rikaza ryama riyizuminga rikagaragaza yakoze ingana n'iyinzu bitewe nuko wewe wenda uwamukubwiye muja guhura yashatse kuzomubona gutyo rero iyo umuntu habayeho ico kintu biza bisaba ko wa muntu wabwiwe ikintu naje kureba wa muntu yabwiwe aba umunyabwenge cyane akanaliza ibyo yirebeye n'ibyo yabwiwe n'uwamutumye kuri wa muntu iyo atabaye umunyabwenge amubonera muri image ya wa muntu yamuhaye muri make nuko nguko Kongo novuga bimeze hari abatubwira ibintu cyane cyane abenshi gani nkaho tutayibayemo kuko guhera kuri nje na twarabivuze mu biganiro byinshi twahunze igihugu kubera intambara mfite imyaka 3 uwo mbwira ibyo ashaka byose kuri Kongo wenda akanampa prove ati nje nabaye n'umusirikare nagize gute cyangwa nayituyemo natuye aha naha no mwumva no biransaba ko nza ngashira mu nyurabwenge yanje nimba nabashije kugera mu gihugu nkabase ibya bintu umuntu yambwiye ni umuntu akubeshe ko kuva ageze hano donc iminsi yose yabaye muri Kongo nta uramubaguwa yo bari kukubesha
uri kumva yo bari kukubesha ariko hari n'abandi bakwakiriye neza ivyo nzo ndabihamye none se kubera iki wamuzuminga kandi kabi akaba ugomba kugira topic aya muri make nuko urakoze rero reka noneho twinjire mu kandi kantu ko narimvuze abatureba barareba ku gapira kawe handitseho Galas Foundation ubushize uherutse kumurika umuryango Galas Foundation muri Kenya ntitubisubiramo byinshi uko byagenze dusubiriremo rero hano Galas Foundation nyuma yo kumurika umuryango niki kindi mumaze gukora kugeza bugingo urakoze cyane Emas Galas Foundation twarayimuritse ku itariki 19 z'ukwezi kwa gatanu nkuko mwabibonye muri Nairobi ariko ngirejwe rinini oya yigereze narimvuze ati Galas Foundation twarayimuritse ku itariki ku minsi 19 z'ukwezi kwa gatanu ari a Nairobi abantu bose barayibonye ni igikorwa cyagenze neza vraiment hanyuma nyuma yo kuyimurika twaplaninze gutangira ibikorwa zacu ngo tumare abantu benshi barabibonye twasuye abantu basenyewe n'imvura n'ikiza c'imvura cy'imyuzure muri Nairobi bari abanyamahanga bari abanyakenya kubera ko gufasha ntibyirimita uzufasha ukeneye ubufasha wese mu gihe waba ubufite ariko kandi nanone nagiye gufasha abo bantu bitewe nuko nari ntarabona ibyangombwa bya Galas Foundation ngo mare mbona ko ntokora ibikorwa ndafite ibyangombwa none nza kuganira n'abandi bantu bafite ishirahamwe ryitwa Childline muri Kenya rishinzwe iby'uburenganzira bw'abana n'ibiki na bakurikirana ibya child abuse n'ibiki bene izo ngivyo tukaba twigeze gukorana guhera muri za 2017 2019 twarakoranye abenshi barabibonye nagiye mbipostinga nagiye mbakorera n'indirimbo twagiye dukorana ibikorwa byo gufasha abantu inshuro nyinshi noneho nza kubegera ndavuga ati natangiye foundation yanje kandi sinshaka ko tubaho nta bikorwa turi gukora nubwo nta byangombwa ndabona barambwira ati oya tugomba gukorana ahubwo natwe tukagutera inkunga kuko natwe igihe wari utaragera kuri step yo gufungura foundation yawe watubaye hafi wadonatinze indirimbo tubatanyishuye wadonatinze ubushobozi bwawe wari ufite amafaranga tuja gusura abantu n'abandi ni company ibamo mama w'umuhanzi umushuti wanje bita Shiva nabahinde nabashuti banje cyane navuga ko ariyo famille mfite Nairobi kabisa twagiye gukora rero duhera kuri bene wabo ku banyakenya kuko nabahinde b'abanyakenya twaragiye dusura abo bantu mwarabibonye kuri platform ariko nagiranye partnership yabo kugira ngo bo banyiri kugira ibyangombwa tubone uburyo leta iduha uburenganzira bwo kuja gufasha kuzuja muri leta ukandikisha bakaguha ibyangombwa ni process ndende none rero urumva ntibyari gushoboka ndafite ibyangombwa byahise bisaba ko ngomba kugirana partnership n'abantu bafite ibyangombwa nuko rero nahise ariko nubwo byari bimeze gutya gushaka ibyangombwa byacu byari muri procedure yo kubishakisha kugira ngo tubibone ntangire gukora mu buryo buri official uyu munsi ndashima Imana ni nabyo byari mu rugendo rwanje rwo kuzi Kinshasa byari muri kimwe muri izo gahunda iyo gahunda yari kimwe mu byanzanye uyu munsi rero ejo hashize nibwo nabonye icyangombwa ubu ngubu twemewe n'amategeko yaba mu gihugu donc Galas Foundation irazwi muri leta dufite icyangombwa cyacu kitwemerera gukora yego urakoze abantu bazi ko utuye muri Kenya uvuze ko mwabonye ibyangombwa byo mu gihugu utuyemo bunyine cyangwa se ibyangombwa byo mu gihugu cawe ibyangombwa mfite n'ibyangombwa by'umukongomani kuko ndi umukongomani so ugomba kwandikisha foundation yawe mu gihugu nyine ushaka ko izakorerwamo kuko
ngiye kwigishakira za Kenya nk'umunyamahanga bazagusaba ibyo bita za work permit n'ibiki process, ariko icyangombwa uba ugomba kugishakiraho turuka, bitakubuje kutokora handi. Za UN zigira ibyicaro tuvuge nimba ari muri Amerika cyangwa ariko baraza bakadufasha mu makambi z'i Burundi n'ibindi. Za UNICEF za bikini n'urwo rwego. Icyicaro canje office tuzayishira hano muri Kinshasa, ariko nzoza nja gufasha abantu ahariho hose. Nzaba mfite icyangombwa kibinyemerera, ariko uja gukorera mu gihugu wabyatse uburenganzira muri ico gihugu, nuko bikorwa. Hanyuma rero nziko twaganiriye ubushize twaraganiriye kuri byinshi bijanye n'iyi fondation yawe, ariko ndagira ngo utubwire noneho niki rero cyatumye ufungura iyi foundation, niki cyakubise umutima wawe uravuga ati ngomba gufungura Galaxy Foundation? Urakoze Emas. Narabivuze mu kiganiro, nabisubiyemo inshuro nyinshi, ariko nk'uko bimbajije reka se nkubica hejuru. Nakuriye mu nkambi y'impunzi, kuko twahunze ngifite imyaka 3. Ubuzima bwose n'ubwo buhungiro nibwo nzi. Ngo mare naje gutangira kariyeri y'umuziki. Ngo mare gutangira kariyeri y'umuziki, nakoze kariyeri y'umuziki kuri purpose imwe yo kugira ngo mpindure ubuzima bwa famille yanje, kuko natekerezaga yuko ninkora umuziki uzompa ubushobozi nkagura inzu, namara kugura inzu ngahamagara papa na mama nkabavana mu nkambi tukimuka. Ngo mare gukuraho bukeya, nza gusanga inzu atari ikenewe, ahubwo hakenewe gukora ubuvugizi nkabashakira igihugu gifite umutekano. Donc iyo mvuga kubashakira igihugu gifite umutekano, ni ukugira ngo turebe ikintu gituma igihugu cyacu kitaba stable, tukivuge kiveho tukirwanye. Aribyo n'ubu ngubu nkora mu buzima bwanje bwa buri munsi, igihugu cyacu gitungane batahe. Uko ndi kugerageza kukubwira etape par etape ukuntu umuntu azava mu bitekerezo by'ubwana ugasanga kura tekereza byagutseho. None rero muri bwa buryo bwo gutekereza ko inzu atari yo kamara, kuko niyo nubona ubushobozi nkayigura, naho aho yabiri hose hoba hatari mu gihugu cyacu n'ubundi style bo bari impunzi. Nahise ntangira gukora indirimbo z'ubuvugizi gutyo, ndi kugerageza kubica hejuru byoba birebire. Ngo mare rero mu gukora za ndirimbo z'ubuvugizi zaje kumpa connection. Ubundi iyo umuntu akora music hari ibintu bibiri umuziki uzukuzanira. Uzukuzanira ubuzima, amafaranga ukayabona sometimes. Ubundi ikindi kintu cy'ingenzi uzuguha ni connection. Rero muzukuri sindabona amafaranga afatika ngo mvuge ngo naguze inzu nagize gute, ariko umuziki wanje wampaye connection pe ku rwego rwo hejuru ruteye ubwoba. None ntangira kubona yuko abantu tubonana, abantu bakomakomeye ngenda mpura nabo, nari nkwiriye kubyaza opportunity yo kubabona umusaruro. Kuko guhura n'abantu nkababwira ngo nibantera inkunga cyangwa nibamfashe umuryango wanje uri mu nkambi n'ibiki, sinibaza ko ari umutwaro njewe nka Galaxy numva bikwiriye ko no kwikorera. Ariko nk'umuntu wakoze indirimbo z'ubuvugizi, nkaba umuntu w'abantu, ngasharinga ibibazo by'abantu muri rusange, nahisemo umugambi mwiza wo gufata ibibazo byabo zabindi n'ubundi nsanzwe mvuga umunsi ku munsi, nkabivugira muri uri office y'umu autorité nicayemo. Rero igihe nagiye ntangira kubibwira abantu bakomakomeye twagiye duhura, naje gusanga inzira nyamukuru umuntu yumvamo ni igihe wavuze utavuze nk'ijwi ry'umuntu umwe ku giti cye, ahubwo uvugiye mu kintu cy'umuyoboro aricyo nk'iyi foundation cyangwa se association. Donc mu ba autorité cyangwa mu bigo bya leta, foundation cyangwa association iza yumvwa kurusha ijwi ry'umuntu. Nuko nahisemo gucreating ikintu kimeze nk'umuyoboro wo gushikiriza abayobozi mbona muri iki gihugu, ndetse n'abandi nzabona ntarabona, nkabasha kubashikiriza ibibazo by'abakongomani bari hanze y'igihugu, kubera yuko mbifitemo experience. Muzukuri nafunguye foundation mu rwego rwo gufasha abantu b'impunzi biturutse kuri experience yanje. Kuko nakuriye mu nkambi y'impunzi, mfite abasore tungana baba mu nkambi z'impunzi, mfite
ababyeyi banje niho bakiba, bivuze ngo nzi neza ibibazo by'impunzi, nzi ico bakeneye, nzi ibyifuzo byabo, kandi niyo abantu bari hanze y'igihugu still baba bakiri abana b'ubuyobozi, nubwo baba baragiye hanze baba bagikeneye amaboko ya leta. Uri kumva? Muri make rero nimba Imana yarampaye opportunity yo kubona bamwe mu bayobozi ba leta uyu munsi, iyo duhuye mbibutsa ko hari abana babo bari hanze y'igihugu kandi bagikeneye kubona ababyeyi babo. Muri ubwo buryo rero nkanababwira ko mfite indirimbo zikundisha abantu igihugu, zishishikariza abantu kongera gutekereza ku gihugu, zishishikariza abantu kugisubiramo. Noneho rero icyo gihe ntabwo nzoja kubwira abantu ubwo butumwa bashonje ngo banyumve, ariko nitubashira umugati, nitubashira isabune yo kumesa amahuzu, nitubashira amakayi y'abana yo gusoma aho bahaye basomera, bazabona ko ya leta ibatekerezaho, bazabona ko ca gihugu kibafite mu bitekerezo, n'ubutumwa tubahereza bubashe kubageraho. N'ubwo buryo nabitekerejemo, ni nico nabikoreye, niyo ntego muri rusange. Urakoze cyane. Warutubwiye ati ndi hano, byari bizanjanye, byari iyi fondation yanje mu bijanye ni kubona ibyangombwa, uburere ibyangombwa murabifite. Hanyuma rero niki kindi kiri kuri table, niki kindi mupanga gukora? Ubu ngubu ni ibikorwa bigiye gukora, ibikorwa bigiye gukora nibyo bigiye niyo next step, kubera yuko twari limite kubera ibyangombwa. Nyuma yo kubona ibyangombwa tugiye gukora, kandi tuzokora uko ubushobozi bwacu bungana, nkuko nabisobanuye. Ndi umuntu utaza wikubita ku gituza cyangwa ngo mbeshe abantu tuziranye, icyo nicyo kintu banziho. Nta bushobozi buhambaye mfite ubushobozi buke, nkanagira connection. Iyo connection rero icyo nzoza nyikuraho nicyo nzoza mfashisha. Nta deni ry'umuntu ndimo, nta na pressure y'umuntu ndimo ngo ngomba gutanga ubufasha buri mezi 2 cyangwa buri kwezi kumwe. Nafasha mu kwezi kumwe, nafasha mu mwaka inshuro imwe, nafasha mu mwaka inshuro 5, nta kibazo ko n'ubushake bwanje. Donc ninje witoreye, sinzi uburyo ninje wabyitoreye, donc ninje wishize muri iyi gahunda. Nta muntu mfite ideni ngo wenda ngo ejo azambwira ngo ese ngo ko wafunguye fondation ngo kwaba ngo nta bintu habikora. Ni ukuvuga ngo ni ikintu nakreye cyo kugira ngo aho mboneye opportunity kuganira n'abandi mbasaba ubwo bufasha, niba uboneka tubafashe, niba utaboneka mfashishe bukeya bwane ku giti cyane nabonye, niba utaboneka tube dutuje kugeza bubonetse. Nta pressure, nta rush, nta muntu wawe twirukankana. Ariko icyo nkwijeje cyo murabona ibikorwa vuba. Murabibona. Rero wari usanzwe uri umuhanzi, usanzwe uri n'umuhanzi nko mbivuga gutyo, noneho akubitiyeho ibikorwa bya Galas Foundation, wenda akubitireho n'ubuzima no gushaka imibereho isanzwe. Ntibizagorana wenda abantu bakaba bogira ubwo bakavuga ati ya miziki twabonaga igiye kurangira cyangwa se tugiye kwibona kuko twari dusanzwe tuyibona? Oya, impungenge reka nzibamare, bitewe nuko sinje muhanzi wa mbere ugize ibikorwa nk'ibi. Ahubwo iyo uri umuhanzi ukamara kubona platform, urwego rwawe rukaba urwo kumenywa n'abantu batari bakeya, ikindi kintu ubukurikiyeho ni ukurema ikintu gifasha society, kuko iyo utabikoze ubugiye ahubwo kudindira, kuko nta kindi. Hari igihe nza nicara sometimes nkareba nka topic y'indirimbo ndi buririmbe ngasanga naraziririmbye hafi ya zose mu by'ukuri. Gusa impungenge nkumara, dufite abahanzi benshi bafite ibikorwa nk'ibi kandi bakiririmba. Hariho Octopizzo Foundation, uramuzi umuhanzi Octopizzo wo muri Kenya, warabibonye uburyo yatewe inkunga na ba Obama n'abandi. Donc iyo wabaye ijwi rya rubanda, ahubwo udakoze nk'ibi ngibi sinzi ikindi ho buri gukora. Hanyuma hariho nka ba Tom Close mu Rwanda, ni umudokiteri kandi akora mu bitaro, naherutse ahagarariye ikigo gitanga amaraso muri East Africa. Ni umuhanzi mwiza kandi ntazava kuri top, kuko iyo ugeze kuri uru rwego ngezeho, ntugira ibindi bikorwa ushiraho zunganira bya bindi urastakinga ukwamira hahandi. Muri make rero ndabamara impungenge, kuko kuririmba ntaho bihuriye n'ibi. Ushobora kuja muri studio
isaha imwe ku munsi. Amasaha y'umunsi ni 28. Ayo masaha 23 asigaye ufite kuba wokoramo ico ikindi ushaka kandi bigakunda. Yego. Urakoze cyane. Hanyuma rero kuri Galas Foundation wenda tugira ngo tuyiveho ako kubaza kano kabazo. Mu bufasha bwawe bushingiye cyane kuki? Wenda harabavuga ati twebwe nka UNICEF dufasha abana, twebwe nk'undi mushinga twebwe dushinzwe gufasha abantu kumara abantu inzara, twebwe dushinzwe gufasha abapfakazi. Muri focus niki cyane cyane? Nkuko nabivuze ahanini twebwe foundation yanje ishingiye kugufasha impunzi. Kugufasha impunzi tutitaye ku cyo zahunze, yaba impunzi z'intambara, yaba impunzi zibiza, yaba impunzi z'ubuzima. Hari abantu baza bahunga ubuzima, amapfa yabaye aho batuye bakaza kuba handi. Donc nico cyane ishingiyeho bitewe na experience yanje y'ubuzima. Ubushize naravuze ngo umuntu wabaye umukene cyane, akabaho atazayambara amahuzu, ashobora ipantaro ikamucikiraho, ikirato kikamucikiraho, akagenda isereri. Iyo abonye amafaranga uzusanga ari we wa musaperi wa mbere muri quartier, mu rwego rwo kwihimura ku kintu cyari cyaramubase, mu rwego rwo kwihimura kuri bya bintu byari byaramubabarije umutima. Umuntu wagize washonje cyane uzusanga avuga ngo aho mboneye amafaranga nzorya amapiza, nzorya amabaga, nzogira gute. Mbega kubera mu rwego rwo gusa nk'uwihimura ku buzima. Urwego rwanje rwo gusa nk'uwihimura ku buzima ni ukubona umuntu wo mu nkambi asetse yishimye, kuko ni igihe kinini njyewe namazemo nigunze, mfite agahinda gakabije. Narabisobanuye mu bindi biganiro ntitujandetaye, aho usanga urubyiruko tungana ushobora kureba uyu munsi ukagira ngo ni umusaza, ari umuntu ukiri mutoya bitewe n'amawazo. Ya mawazo akaza gufata bamwe abadafite ibitekerezo byo kuresista, ugasanga batangiye kunywa inzoga. Kandi ubushobozi bw'uko inzoga nazo ziratandukanye. Ubushobozi bw'inzoga banywa ugasanga ni za zindi nizamuriture mugani wabawe nizazindi unywa zikagusigira amaraje. Urumva? Muri make ya rero ndifuza ko nabona ubushobozi ngatangira gusura abantu mu makambi, abafashisha ubushobozi bw'imirire, imyambarire, aho abana barimo tungana nabo turusha, tukabafasha mu buryo bw'imikinire, tugategura amashampiyona y'imipira ya basket, imipira y'amaguru, abo twoshobora kugurira amakayi tukayabagurira. Uri kumva? Ariko cyane cyane nk'urubyiruko kuri ibyo by'imipira biza bibafasha kugabanya imitekerereze, kuko twebwe twakaza tuzuka mu gitondo mu nkambi. Ukamuzuka mu gitondo ibitotsi byashize kuko mwabaga mwaryamye saa moya cyangwa saa 2, kuko umwijima uzabamufata nta matara aba mu nkambi. Mwaryama kare ni kuzuka kare, wazuka kare nta kintu cyo gukora. Nimba udafite ikintu cyo gukora twajaga kudutorero tukaja kwicara ahantu ku musozi. Uyu munsi mukicarana muri benshi, mugatangira ukumva wenda ko kubera ntacu muhamukora, wenda ukarambirwa ukirwa mu nzu. Wa undi akagenda wenyine akaja guhanganaga n'amawazo y'ibibazo byiwe. Bya bibazo byiwe bikamutera kunywa kimogi ni benshi ni experience nje ni ibintu nabayemo kabisa. Uri kumva? Muri make rero ngatekereza ko tubaremeye imikino iri mu bintu bitanga ibyishimo no gupunguza amawazo, ni ibintu nk'ibyo ngibyo. Urakoze cyane. Rero hariho abantu basanzwe bagukunda, basanzwe bakunda ibihangano byawe, bumvishije projet zawe, bumvishe plans zawe, bavuga ati bashaka gushira ukuboko muri foundation yawe. Ndetse bashobora navuga ati wenda na music yawe wenda kuyitera inkunga. Iyo kubona gute? Yego, dufite website yitwa www.galas.org. Donc ni website uzosangaho ibikorwa byose za Galas Foundation. So hariho n'uburyo bwo kutubona, yaba kuri call, yaba kuri message, yaba email. Ariko hari n'izindi platform dusanganwe nka Instagram n'ama Facebook n'ibindi. Cyane Instagram niyo njewe mbaho active. Ni Galas 8_official. Galas 8_official. So aho tubona tukaganira, nanasaba abantu
by the way nubwo nari ndimo mvuga ngo natangiye mbivuga ko ibi bintu ari connection yonyine izatunga cyangwa se izafasha abantu nifuza gufasha muri iyo connection harimo abo twamenyanye kubera umuziki kandi baramfashije pe abantu bagiye bamfasha rero ntibanterane no muri iki gikorwa ni igikorwa kizima nkeka kizubaka abantu yaba mu gihugu cyacu ndetse n'abandi ugiye gufasha nti wo kwirimita nawe ntuzumenya uzogufasha ejo uri kumva kandi ndahamagarira urubyiruko kungana tugatangira gutekereza ku bantu biwacu bari mu buzima bubi ndimo ndatekereza mu minembwe hehe bari ababyeyi twasizeyo nabo kubatekereza kuba twobabonera ibintu by'imbuto kuba twobabonera impande muze tubafashe kuko nta zindi tentative nta politike ihari nta politike irimo nta kintu na kimwe ni ikintu nje narimo mvuga ndashaka gutegura fundraising azaza ba online turi live tukitanga tugashiraho inimero tugaragaza uyatanze $50 zirinje ngizi uyatanze ngahe total bayanga $3,000 cyangwa $5,000 tugahamagara umuntu uri mu minembe cyangwa tugahamagara umuntu uri mu mibunda cyangwa donc aho tushaka gufasha mu nkambi y'Imusasa cyangwa igasogwe cyangwa niturangiza tuvuge ngo dufite $5,000 tugiye kubihereza umuntu runaka swate aragurira ababyeyi impande 50 cyangwa impande 100 aragurira abana b'amashuri ibi dukore toto ihwane n'amafaranga twatanze donc njewe nzagerageza gukora ikintu cyose muri kumugaragaro mu muco rero ndashishikariza abana mureke nk'ubu ngubu nari ndimo mbivuga hari abana already nari ndimo nganiriza twaturukanye mu nkambi y'Igasogo y'Imusasa sibyo ko nagasogwe ni kimwe turaturanye ndabaza atariko imyaka tumaze hanze y'inkambi niki twamariye aho twahasize nta nakimwe kandi biroroshe ko hari icyo twokora umwana umwe atanze $100 mu mezi 3 gusa pana ibintu bihoraho tukavuga ngo tugiye gusura inkambi y'Igasogo nyuma y'amezi 3 turasura inkambi y'Imuyinga nyuma y'amezi 3 turasura inkambi ya Nakivale nyuma y'amezi 3 dukwiriye kugoboka ba mama dukwiriye kugoboka ba data dukwiriye kugoboka barumuna bacu so muri makeya abakumva icyo cyifuzo cyane kibageze ku mutima boza contactinga tukareba uburyo twokorera ibintu hamwe murakoze urakoze cyane rero reka noneho twinjire mu kandi kantu dugana ku musozo w'ikiganiro cyacu umaze iminsi urwana intambara y'ubu activiste mu ndirimbo zawe zijanye cyane n'igihugu uru rugendo watangiye kugeza amagingaya urugezeje hehe ubona umaze gutanga contribution ingana gute uru rugendo ndakeka ko rufite aho rwavuye naho rugeze nubwo hakiri urundi runini cyane tugifite kugenda ariko ndakeka bimeze neza kuko byarenze gusa indirimbo biri kuja no mu bikorwa kuko ibyo mpaye nkubwira nuko no kuza kwanje hano nabyo bifite ikindi bisobanuye kuri uru rugendo rwo kongera gukundisha abantu igihugu ibi rero ntabwo nagiye mzigezaho nje nyine kuko nagiye mpamagarwa n'abayobozi nkababona barimo Minister Alexis Gisaro harimo n'ayandi ma connection yagiye ampereza harimo ni benshi tumaze kubona b'abayobozi nubwo byinshi wenda bitanatangazwa kandi sina ngombwa ariko hari n'ibindi tuzagenda dutangaza muri make ibyo biri muri part y'uru rugendo twararirimbaga dukundisha abantu igihugu ariko abantu bakatwaza ati se wewe uzukigeramo wewe urakiza ugikandagiramo ariko habaye mu rugo ndaza uko nshaka ngasubira yuko nshaka nibinakunda hatabaye impinduka njewe ndi guteganya nazaza gutura ino kabisa kuko nubundi aho ntuye ntacu harusha hano muri make ndakeka ko ari aho urugendo ruhagaze ariko urugendo ruracari runini kandi turaciteguye kurwana mu buryo bwo gukundisha abantu igihugu mu buryo bwo kubunga no kubashira hamwe kuko nimzo naririmbye kariya yanje yose nubwo hataburamo imishari imyambi batera abantu ariko ibyo ni bisanzwe mu rugamba
yego. Okay, reka rero turangize ikiganiro rero Galas. Yeah. Hari ibyo ntakubajije kuri Galas Foundation, hari ibyo ntakuganirije wenda cyangwa se ntakubajije kubijanye n'ubuzima bwa hano muri Kongo mu gihugu, haba hari ikindi kintu kiri ku mutima wawe, reka nguye umwanya dusoza ikiganiro. Yego ndakeka ko iby'ingenzi twabivuze, ariko nkuko babivuga ntawuzi uvuga amakuru yose amurimo ngo arangire ku munsi umwe. Ndakeka turacari kumwe hano mu gihugu, anytime twamvishije ko hari ikindi gikenewe kubwira abadukurikiranya ku Imuhira TV, tuzosubira tuganire nta kibazo. Urakoze cyane, reka tubashimire rero inshuti bavandimwe mwabanye natwe, reka dusoze ikiganiro cyacu hano, turacari mu gihugu tuzagenda tuganira uko Imana izadushoboza. Rero ibiganiro by'Imuhira TV nakagaruka. Ciao ciao.